Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina ve Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ala men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Usikum ibadallah. Ve iyaya evvelen bi takvallah fettakuhu ve ati'uh. İnnallâhe ma'allezîne ettekav vellezîne hum muhsinun. Ya eyyühellezîne âmenuttequllâhe hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Barcha alamların Rabbisi bo'lgan Allah subhanahu wa ta'alaga hamd ve sanalarimiz her kürke maqtovlovlarimiz bo'lsin. Barcha alamlarga rahmat ham nur bo'lib jiberilgan suyukli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem hazretlerine, Ahli beytlariyle sahabai kiramlarına hem kıyamet gününe kadar alarga her bir izgilikte yergen bendelerge de hayır, dua, selamları biz, ümmetin diyen küngüllerimizden tuktavsız salavat-i şerifeleri biz erişsin. Şehadet item Allah'dan başka ilah yok, ul yalgız anın şeriketinde yok. Şehadet item dürüstlükte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ul Allah'ın kulu bendesi hem Resulü Peygamberi ikenligini. Ama yeniden de Rabbimiz Allah'ın hayır duası hem selamı bulsun. Ey Allah'ın kulları, üzümne hem sizni vasiyet kılamın takvalık bilen, Allah'a takva buluguz, buysunuguz, dürüstlükte Allah Teala özünü takvalık hem ihsan izgilik ütüşüler bilen birgedir. Hem mübarek kitabı Kur'an adında buyura, iman getirgen bendeler, Allah Rabbimizge çin takvalık kulu bilen takvalık kılığız, hem üle kürmegiz Müslüman bulmayıcı. Allah Rabbul İzzi Hazretleri, özünün dostu bulup, takva ehilleri bulup yaşağı bizi nasip etsin. Eğer deyinde ecel vakitlarımız erişse, şunda Müslüman bulup, dünyadan kütübümüzni cümle bizge müyesser eylesin. Din mübinde bulgan aziz kardeşlerim, bugün bizniki Seyyidul Eyyam, Atna günlerinin hocası mübarek cuma günüdür. Allah Rabbu İzze bu günlerini bizge, sizge, bütün ümmeti bizge mübarek eylesin. İki atna arasında bulgan bu ibadetleri biz, günahlar var elbette. İki atna arasında bulgan günahlarga bu ibadetlerimiz keffaret bulsun. Hem üsteme 3 günlük günahlarımızı Rabbimiz yarlık alsın. Hem kalplerimizi saflandırıp, nefesimizi paklap, tezkiye kılıp, ruhlarımızı terbiyelep, hem kalplerimizi suyuklu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın güzel ahlak sıfatları bilen zinetlerimizi cümlemizge müyesser eylesin. Din mübinde bulgan aziz kardeşlerim, Zulhicce'yi hazır bizniki ma'lum bulgancha Zulhicce'nin 24. günü songu cuması. Allah Rabbimiz bu ibadetlerini halis kalpler bilen ütevimizni müyesser eylesin. Din mübinde bulgan aziz kardeşlerim, şunu tagın aytamiz. Mescidin edebi var. Mescid ul Beytullah, Allah'ın yurtu. El mescidu beytu kulli mu'minin. Suyuklu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahih hadisindekile mescid her imanlı kişinin yurtu. Şunun için mescidke kirinin edebi var. Kirgen vakitte un ayağı biz bilen kirabız. Allah'ın ismini zikir kılabız. Bismillahirrahmanirrahim. Anları suyuklu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a salavat-i şerifeleri biz ne aytamiz? Anları tahiyyatul mescid namazını okuyuz. Eğer indi cuma vakitinde kirdik, nişik İbn Umar radıyallahu anhuma rivayet ete, İmam Tabarani'nin iki hadisciğin tıgında bu hadis-i şerif var. Ve İzâ dakhala ahadukumul mescid vel imamu alel minberi felâ salâte ve lâ kelâme hatta yafragal imam. Eğer de sizin birevgiz mescidke kirdiyken şu vakitne imam minbar üstünde menenişik biz. O kişi şu vakitne namazında okumasın, bir söz söylemesin, imam boşaganga kadar. Yani hutbanı tınlav vacip. Allah Rabbimiz ayta, fez'av ile zikrillah, Allah'ın zikrini aşığız. Kaybir müfessirlerinin anlatığı boyunca Allah'ın zikri ul hutba bula. Hutbanı tınlav vacip. Üle 4 rakat bulsa, cumanın 2 rakatı, 2 rakat namaz hükümünde bizim hutbamız. Şunun için hutbanı kerek tınlar aziz kardeşlerim. Mescidin edebini biliyik, ul Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti. Din mübinde bulgan aziz kardeşlerim, malum bulgança biz
үзебезнең динебезнең таралуын, көчәюен, мәшрик белән мәгриб арасында нурын җәюен телибез һәм өмет итәбез. Һәм һәрбер дин әһелләре үз диннәренең көчле һәм мәшрик белән мәгриб арасында таралуын телиләр. Ләкин аның өчен кирәк кайбер амәлләрне үтәргә. Дин бит диннең кадерен белергә кирәк, динне хөрмәтләргә кирәк. Динне кадерләү, хөрмәтләү белән аны васиятларын җаныбызга миннәт кылып кабул итәргә һәм дә аны өйрәнү белән була. Әгәр дә динне илмен тәхсил кылмасак, өйрәнмәсәк, бу куры хыял, фараз, теләк булыр. Бер җимешсез агач хөкемендә булыр. Һәм бу динне без алтын, туфрак астында алтын энҗе кебек күмелгән булыр. Төгөл нәтиҗәсе үзе дә, төгөл җимешләре үзе дә күрелмәс. Һәм дә илемне өйрәнү динебезнең нигезе. Коръән Кәрим сөйкле пәйгамбәребезгә индерелә башлады, качан ул 40 яшында иде, Мәккә шәһәрендә, Гар мәгарасында, тау кывышында. Нинди аятлар белән, нинди сүзләр белән вахи илаһия, божественное откровение башлады. Астагфиру биллах, бисмиллахир-рахманир-рахим, иқра бисми раббикаллази халақ. Укы юктан бар кылган Раббыңның исеме белән, иқра фииле белән башланды, укы. Һәм Коръән Азимда Нун сүрәсендә Раббыбыз әйтә, бисмиллахир-рахманир-рахим, Нун вал калами ва ма ястурун. Yani Allah Teala әйтә, Нун харфе. Аннары калам белән ант итәмен. Ант, халaf, qasam, клятва була. Һәм ул яза торган нәрсәләр белән ант итәмен. Yani калам белән Аллаһ Теала ант итә. Һәм дә дин мөбиндә булган азиз кардәшләрем, сөйкле пәйгамбәребез инсан камил иде. Аллаһ Теаланың батини һәм заһири сифатларын камалат дәрәҗәсенә ирештерде. Yani внутренние и внешние качества были совершенными. Сөйкле пәйгамбәребез безгә үрнәк. Аллаһ Теала анарга да илемне арттыруны Алладан соралырга куша иде. Шундый дуалар белән Раббыбызга хитаб итәргә әмер иткән иде. Тахар сүрәсендә Раббыбыз Аллаһ Теала сөйкле пәйгамбәребезгә әйтә, астагфиру биллах ва кул рабби зидни илман. Һәм әйт, минем хабибим, минем дустым, я Рабби, минем хуҗам, минем тәрбиячем, Аллаһ, син минем илемемне арттыр дигән, күбәйт дигән. Һәм сөйкле пәйгамбәребезнең хадис шәрифләре бар. Аллаһумма инни ас'алука илман нафин, я Рабби, мин синнән файдалы илем сорыймын, файдалы белем сорыймын. Һәм сөйкле пәйгамбәребез алейһиссалату ва саллям Мәккә шәһәреннән Мәдинә шәһәренә күченгәч, һиҗрат кылгач, мәсҗид төзеде. Һәм шул мәсҗид içində bir мәдрәсә, Ashab-ı Суфа мәдрәсәсен барлыкка китерде. Сөйкле пәйгамбәребезнең хаятында берничә мәдрәсә хезмәт итә иде. Мәдрәсә дәрес бирү, дәрес алу урнысы. Һәм илем алу, илемне таләп итү безнең өстебездә фарыз. Сөйкле пәйгамбәребезнең хадис шәрифе Ибн Маҗаның риваятында килә, Ибн Маҗаның сунанында. Сөйкле пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам талабул илми фаридатун аля кулли муслимин. Илемне таләп итү, илемне өйрәнү һәрбер мөселман кешегә фарыздыр. Yani илем алу фарыз, өстебездә фарыз. Yani нәрсә ул хак, нәрсә ул батил, нәрсә ул халал, нәрсә ул харам. Һәм Раббыбызга ничек ибадат кылырга кирәк, һәм муамәләтләрне ничек оештырырга кирәк, аның өчен өйрәнү кирәк, аның өчен илем кирәк. Имам Бухари хәзрәтләренең хадис китабында шундый сүзләр бар. Ал-илму каблал каулин ва амалин. Илем сүздән, кәламнән һәм амалдан, эштән, фиилдан, харакаттан әввәл элек. Дин мөбиндә булган азиз кардәшләрем, сөйкле пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам хәзрәтләренең хадис шәрифе бар. Ул әйтә: "Нахну бу'ithna муаллимин". Без
öğretüçüler, muallim, uçitil, öğretüçüler, okutucular bularak ciberildik peygamberler. Yani en büyük muallim, en büyük ustazımız, en büyük bizim mürşidimiz, söykülü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ol da öğretücü bulsa, biz de tiyişli öğretücü bulurga. Mene şunday sözler var, alimlerimizin. Allah ettiler, "Agidde alimen, alim bul uçonum. Av mutaalliman, ya ise şakirt, uçinik. Av mustami'an, ya ise şu ilimni tınlavçı. Av muhibben, ya ise şu nerseni, ilimni, muallimlerini, şakirtlerini, ustazlarını süyücü bul. Ve la tekunil hamise, beşincisi bulma, fetahluk, helak bulursun, cehennem otuna gidersin diye. Ya alim, ya mutaallim, ya mustami'un, ya muhibbur şunu süyücü, beşinci kim? Dörtesinden birisi de tügül. Demek halakat yoluna, ut yoluna, cehennemge itaat organ yolga baskan insan. Onun hali halakatli, его положение страшное. Hem de söykülü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin hadis-i şerifleri var o ilim hakkında. Hemen ardından elek sizin itibarınızga Allah'ın kitabından bir neçe ayet-i kerime itibarınızga takdim etemiz. Allah Rabbimiz kitabında estaizu billah. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Ayti Habibim, aytalarga bilgenler bilen bilmegenler bir tigiz bulurlar mı? Bir derecede bulurlar mı? Скажи им, разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают? Hem Rabbimiz Allah'ın tagın ayeti var ilim hakkında. Estaizu billah. Yerfa'illahu allazina amanu minkum vellazina utul ilmi derecat. Allah Teala sizin aranızda iman getirişlerini hem ilim iyelerin kimge ilim verildi, kim ilim aldı, ulu derecelerge küteredir. На высокие степени поднимает. Estaizu billah. İnneme yahşallah min ibadihil ulema. Allah Teala Allah'ını çin korku bilen korkalar, bilgen kolları, alim kolları. Öğretici hakkında söykülü Peygamberimiz nesteyte. Muallimul hayr. Yestağfiru kullu şeyin hattal hitan fil bahar. İzgilikni öğretici için bütün nerse cirdagi, köktagi bulgan bütün mahlukat, hatta sudagi balıklarga kadar Allah Teala'dan yarlı kavun soruyorlar. Ya Rabbi şul bendenni yarlı ka, anı keçir, anı afu et, ana mağfiret nimetlerini nasip eyledi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şlaydı. Hem ilim yoluna öğünden çıkıp basıcı kişi hakkında söykülü Peygamberimizin sözlerini karıyık. İmam Tirmizi Hazretlerinin Sunan kitabında bu hadis-i şerif gele. Söykülü Peygamberimiz de men haraca fi talabil ilmi fehuve fi sabilillahi hatta yarci'a. Kim ilimni öğrenir için öğünden çıktıyken öğüne kaykanga kadar, öğüne kaytkınçaga hatli Allah yolundadır. Sabilillah, Allah'ın yolu. Hem İmam Bukhari Hazretlerinin hadislerini falan şunu küçeyte, şunu açıklı. İmam Bukhari Hazretlerinde şunu hadis-i şerif var. Ulata men igberrat kademahu fi sabilillahi harramahullahu alennar. Kim iki ayağın tuzanga butasa, tuzanlandırsa, tuzan tiderse Allah Teala ul kişinin canın da, tenin de cehennem utuna haram kılacak. Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tağın hadis-i şerifi ilim hakkında var. Ulayta, İzâ merartum, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, İzâ merartum biriyadil cenneti, ferta'u, her kaçan cennet bakçaları yanından, tiresinden, etrafından uzat organ bulsagız, şunda kirigiz, şunun cimişlerinden, çişmelerinden, çişme sularından, ağaçlarının külegelerinden, nimetlerinden faydalanınız diyen manada alim hazretleri biz, yani hadislarga şarh verüçü muhaddis hazretleri şlay anlatı. Hem sahabe-i kiramlar bu sözlerini işitkeş ettiler. Kalu ve ma riyadul cenneh ya Resulullah. Cennet bakçaları, cirizinde cennet bakçaları nerse sonul bula? Ey Allah'ın Resulü bizge anlatıp birseydigiz.
Söykülü Peygamberimizin iki cevabı buldu. Mecalisul ilm, ilim meclisleri. İkinci rivayette hilak-ı zikr, zikr tügerekleri. То есть кружки, где поминается имя Аллаha deyip Peygamberimiz aytdı. Hem din mübinde bulgan aziz kardeşlerim, şunun için nadan bulup yaşamayık. Gerek ilimni talep eterge, öğrenirge. Utlubul ilmi minel mehdi ilel lahd. Bişikten alıp lahadga kadar, bizni jirge koyganga kadar ilimni gerek öğrenirge. Yaşına, kartına, olasısına, kişisine, irine, hatınına ilim gerek. Çünkü nadanlar bilen Allah Teala cehennemni tutarırmın deyip aytdı. Cahiller bilen cehennemni tutarırmın. Hem bir dini soravımız bulsa bir nadanga ul soravını biz yöneltmemiz, hitap etmemiz, müracaat etmemiz. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerime birisi Enbiya suresinde, birisi başka surede yad edilir, zikir kılına. Allah Teala estaizu billah, fes'alu ahle zikr in kuntum la ta'lemun. İlim ehillerinden sorağız. Eğer üzüğüz bilmi tursağız. Спрашивайте у обладающих знаний, если сами не знаете об этом. Şunun için inşallah sizge ma'lum etəbiz. Allah Rabbul İzze'nin kavli bilen 30 sentyabrda 13 saatda hatın kızlarga dersler başlana. 30 sentyabrda. Oktyabrın birinde 13 saatda bağlarga ders başlana. Hem irlerge de dersler bulur. Atnanın ortalarında kiş bilen. Kilegiz, nadan bulup kalmayık. Bu Allah'ın nurundan, hazinesinden mahrum etmeyik. Yüzümüzünü de, bağlarımızını da, ailelerimizni de. Çünkü Allah Rabbul İzzet Kur'an-ı Azim'de ayette, Tahrim suresinin 7. ayeti estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. İman getirgen bendeler. Allah Teala imanlı bulubuzun şehadet ete, bu ayet-i kerimelerde guahlık, tanıklık kıla. Yani bulsa buyura, neyse bulsa dantıya. Niyete, Ku enfusakum ve ahlikum nara. Üzegizini de, hatın bağlarınızını da, ailelerinizini, ehil evlatlarınızını da cehennem utundan saklağız, kutkarınız. Hem Ali radıyallahu anhu hazretleri bu ayet-i kerimege tefsir birdi. Anlattı. Nişik ümmetimiz tiyiş anlarga. Nişik sahaba-i kiramlar anlıydı. Allimuhum ve addibuhum. Üzügiz de ilim edep öğrenigiz. Hatın bağlarınızga da ilim edep öğretigiz. Şunun bilen üzügizini de, alarını da cehennem utundan kutkarınız. Hem İmam Bukhari'de hadis-i şerif var. İmam Bukhari Hazretlerinin rivayetinde Söykülü Peygamberimizin hadisi Ulayta aleyhissalatu vesselam. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fevallahi lev en yehdiyallahu bika raculen vahiden hayrun leke min humurin na'am. Vallahi Allah'ın ismi bilen ant itemin. Qasam kılamın, halef kılamın. Eğer de Allah Teala senin vasitan ile, senin sebepli, senin bilen bir kişini hidayetli kılsa, hidayet, hak yolga kündürse, bastırsa, ul senin için bütün kızıl düyelerge iya, hoca, sahip buluğundan hayırlıdır. Kızıl düyeler eligi zamana bilen çağıştırganda lüksüvi yurtlar, hem lüksüvi yaxtalar, lüksüvi maşinalarga iya buluğundan hayırlıdır. Allah Rabbimiz Söykülü Peygamberimizin hazinelerinden, ulum-u şer'iyye, şeriatski nauki, şulardan ölüşlü buluğumuzni nasip etsin, mahrum bulmayık. Bağlarımızı, hatınlarımızı, üzümüzü bu Allah'ın hazinesinden mahrum etmeyik. Allah Teala şu ilim yoluna bizni kündürsün, bastırsın, firişteler kanatların caysin. İnşallah izgiler bilen beraber bulayık. Ve aqulu qavli hâzâ ve estağfirullâhe li ve lekum. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkal aleyh ve nestehdihi ve netubu ileyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem.
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ما يطيع الله تعالى ورسوله فقد رشد وما يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم انصر من نصر الإسلام وأيد من أيد الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. Şol sözümni aytib, üzüm üçün, hem sizning üçün Allah Teala'dan yarlı kavun soralamın. Siz de Allah Teala'dan şunu ütenigiz. Allah Rabbimiz günahlarını bik keçirüçi, merhamet, şefkat iyesi, dua kılgan kişinin duasını kabul ete, hem insanın kişinin kalbinde neçke sirlerge kadar haberdar, haberi bilimi bulgan Rabbimizdir. Ve aqimus salah, cuma namazın torguzuyuk, ukuyuk. Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Allah Teala siz işlegen işlerden haberdardır, biledir. Cuma namazının 2 rakat farzını torguzabız inşallah. İkamet aytılsın.